Makeup ta ajui kamataya pauping. Kamasom range li popi lui hector magagada sashman mihaira. Home Minister Amit Shah Manipur li ungda Churachandpur Medical College targat kami gida lately. State na security check chinda drones shikachin kamhaira. Like Kayangator, aje the Tangkhul Expressway, Bao Ayaclear Kharay in a Bamitale, Bao being Mesa Ainang Anangramsa. Tangkhul district, Kamasom range li popi wi Louis Vasanghai Gasa, police Natanda, Sagazam Mihaira. Popi Sashiman Kami Otngurujali, Tangkhul Police Forest Department, 6th Manipur Rifles, NAB Kala, Tangkhul Long Now being with volunteers being Lazanga. Tangkhul Police we atishuda atumna apam chili ajahon Wednesday yautang we aina camp Vasahaira Gasana. Police Forest Department kala 6th Manipur Rifles we mi shaka hangpangada jishat kala NAB we mi hangmati kada operation chiwivang kachihona da SP Ningsham Vashumna hanga. Operation jili Tangkhul CSOs we volunteers hangpangada gatum zanga chia. Bobby Sashman Kawai, Operation Kawajali, Bobby Lingasang now being we Ram, Tomrada Jisha Chika, Tota Mihaira. Kala Lam Hectors, Magagadali, Bobby Lingsang Haigasa, Sashman Mihaira. Bobby Li Sakashiman Otngaruchi, Kamasom Sihai Rangely, Sava Fera the Hanga. Reader Police Natanda, Bobby Li Sashman Kami Ot Sahira. Kala Manipur Shogarwi War on Drugs campaign li katom da Tangkhul CSO spingna. Tangkhul aina Gamjong district li advocacy programs kwika mi hakahai leya ka long now bingna Bobby Sakashiman operation li ngachon da volunteers kachiho ajuwi hina Kharay ngasaya. Home Minister Amit Shah aji Manipur li kaung wibang security saklak aina haida tambak districts aina Churachandpur district li chekchinlag aina yangsang dale. State police na ningkhangmong kari la miping check sazat dale. Imphal Churachandpur kala Bishnupur district li drones aina unmanned aerial vehicles UAVs la kammi haira. Union Home Minister Amit Shah ayangazin ungjangda awiranye li Young Aka City Convention li State Shorkarna Reception Program Rungmiki Kachila Zanga. Ajikung hili Amit Shah na Imphal West, Bishnupur aina Churachandpur district li vada project ngatayda targat kamira. Shah na kani tangwivang kaungsada aju zat ngalang hora. International airports we aina Kangla Park Vashung la Imphal City we classic grant kala apam ngatatay dali Shah matzadrang lakha aina tangda drones aina UAVs chakchin lag kammi haidale. Shah na zatki gachi la kanwagi gachi shongfuli kari ngasam kahai la shim sem khawai odyur kor kahai kathala saikora kuitui sa khawai chizami haira. Amit Shah na Churachandpur Medical College officially inaugurate kasa inang soda lupa crore shakatum man with projects kupsang gai bing target kamera. Chile marching complex li sem gai 120 feet kachui polo statue jila unglan mira. Home Minister na projects katarbing with foundation stones la shun mira da lately. Ajukum we Bongmai Tony Katsipli Chief Minister and Biren Singh na la Masowo Sada Vatsang da Tuigahai Atamwi Kangwi Kalang Malaida Pyongmingarok Kawai Katsatsang Mihaira. Bongmai Tony 2023 li Paipung Kulen Senabati District li Sustaining Culture Chikachiwi Tuipong Atzingli Rungmi Dale. Katsipchi Ajahon Tarik Matitang Hopokta Achikup Sangra
CM na Bongmai community li khangashik maram hangsangda anareda nirogali ngareu da leilaka atamwi aina Bongmai now being relation leira gahai na chia. CM na Bongmai now being discipline hot kana traditional values kala kamashit kamanoli sakta gakwiwi so khangai pongshoka. Kharay regasang hakasang kawat kala ngasan khangarog communication wat kasawi wang aina jadyur ngatay ngatada kai ngarog laga laikasana da state wi richum now being kokha kasa khira khawai kharajan sa khangarog ngazek ngazek wa kasa terkar saya da hangsanga. Senabadi district le avangarawi laynganongs shokami open gyms trauma centers blood bank oxygen plant higata haimi gahai maramla hangsangda zadra gahai jingumli khangachoi tarak khira haira da CM na hangsanga. Senabadi indigenous sports complex amusement park kala astroturf la samdalechia. Shorgarwi war on drugs li Bongmai community nala kagatom mikahai wewang CM na maya khangai pongshoga. Yarina ahang gangwi chum cultivation chihoda terrace cultivation vatulu gachila yarili hangsanga. Natural kala organic farming wi maramli CM li memorandum la misanghaira. Kala chi yangsang milakra da biren na hanga. Kazip Chile Cabinet Minister Govindas Kondocham, let Bao Haukip, Air Susindro Maide, MB Dr. Lorho S. Fozi, MLA J. Kumo Shah, Losi Tiko Atumla Vatsanga. Manipur Governor La Ganisan Bishnupur District Le Kharay, Moirang Subdivision We, Gumbi Livada, MLAs, DLOs, CSOs, local clubs, kala yarili karajan kasa sampang haira. Governor na developmental odwi kashok kazang la yarina kasak maringa paleda kale la wangana kuya. Gumbi gangjibung gazipli governor na gahang ana state wi chadyur ngata daidali karajan kasa sampangda atumwi ngishan karing karak tekwi kawai sada kalena. Shongfu healthcare karing karak rashungra hikatawi maram hi katak wilungli yang sangmi palongi kachina da yarui pa kawai wang concerned officials pingna paigar kwi kawai la ganisan na hangsanga. State chorgarwi kangaran kala yarui kagatom sangda COVID-19 mimau ngasung dalay kachi. La hangsang da sai corona COVID vaccination ari kap kawai kasat palungra da ganisan na hangsanga. Mani Bishnupur district li TB kakazanaw bing tekhui kawai survey sada concerned department na paigar kui kawai report misanglo kachila ganisan na jizimi haira. Bishnupur lila G20 kazip rungmi gida leida kalaichi Maya gabai otna da ganisan na ringapa pongshoka. Zingum kani gatumwi tiliva Bishnupur district la matailak ena loktak lake he state wi paumaikap kachi tourist bam ngasahara kala chiwiwang yarui makawat gagadom tergar saya da governor ganisan na hangsanga. Manipur Tribal Revolutionary Army MTRA wi chairman kala Kashura Akali police na tukwi haira. Ani kanina Mantri Bukri Pazali paisa tanti aina kwizat kasa extortion wivang tukwi na chia. Anina singzat kasa mobile handsets kala documents la kwimi haira the official baumi shoka. Chithada paisa kakwiwi zat Zadalay kachi pao sampangda Imphal East District Police Commandos team na rebels kani chili Mantri Bukri Bazali Tuesday shok tangazin tukakwina. Pao atishura police na tukakwi MTRA chairman chi zingum hangmatida kani chure makung hoda mantoram ramnauna. Akabana zingum hangmati Asonam Shinglai Tangkhul da Chandel District Lungdin Kerwi Minachia. Ani kanili
Haingang Police Station ni misang hawa. Pau hi Northeast now we aina samkaphangna. Imphal Chiribam Shongfu Mashasang Kharay Center na lupa 760.16 crore budget sanction sami haira. National Highway 37 we Imphal to Chiribam Section G Tamenglong District we Nungao ngalem we aina Chiribam Bridge ngalem chi Mashasangda paved shoulder to lane semhaugi gachina. Miram hi Union Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari na diudli kapiga shokna. Union Minister na kahang project we EPC mode aina sanction kasana. Pauchi Chief Minister and Biren nala diuder post li kapishok babama. NSCNK Kangowi Ado Kilonser Isaac Sumile Group China Kangahor later impeach Sahira. Sumina one-man government policy aina zat Kharay kasawi wang Ali Group China makamayana de hanga. NSCN GPRNK President self-styled Lieutenant General retired Kango Konyakna Mikashok impeachment order atishuda SS Colonel retired Isaac Sumina Group Chiwi Mipingli Kangasan Malayla Kashok Kazangwi Pangshap Saikora Anna Singra Chihaura da hanga. Sumina Athan Alungli Pangshap Ot Ngarut Ngayerda Kamila Malay Paisali Michang Kasale How La self-styled one-man government policy Quira Kharay Sahawada Awe Otsakchi Yets Haboli Matung Makan Hawada Ali Group China Makamaya Pongshoga. Impeachment order jui atishuda sumili NSCN GPRN K we member masang sakli mara kala sumi we otsakwi wang organization china responsibility mukhi mara chihaira. Pau hi Northeast now we aina kakwina. Pau pongmi Kharay da political party akhana pau me pingle paisa mi hawa kachi pau samphangdale. Manipur People's Democratic Front MBTF kaho political party we press conference we pau kami kwimi Kharay da chiwi members pingna pau me bingli lupa shakarip mi Kharay saya da hanga. Press kasip chi Manipur Press Club li aya ngshun kasana. Kasip chili Secretary Sabam Samungo Singh aina President N Nodijant former MLA kala Women Wing Secretary E.S. Ichel Devila Zanga. Political Party China Paume Gazip Kangahochi Matailak Aina Yarina Mang Kharay Ter Matada Basam Kapangwi Kachot Sampangda Khalek Chitay Kharay Kasana da Hanga. Pet Department na Manipur Water Policy Makasem Wivang Aina Yarili Kachot Sampangdale Kachila Hangsanga. Political Party China Hangda Kalechi Saklak Kahai Kamataya Maram Ngasaya Ka Kangacha Aina Chanbao Pungmi Kharay Lupa Kanapchi Masangayao Mada Paume Pingli Lupa Shasha Kami Otsak Chile Mamaya Kangai Kalena Pau Hi Imphal Times na Gapongna Ajahon Tang Hapta Gangjebungli Imoinu Fish Festival Rungmida Kai Kechi 51,362 Yoga Kui Sampanghaira Kai Panichi Department of Fishery Makok Mida Chile Manipurli Keiga Kui Mayday Saring La Kechis Tinkani Shataruk Yoga Kui Sampanga Imoinu Fish Festival Chile Bishnubul District we Kai Kakainao Bingna Kai Chungmaikap Kwikawa Takeya Atumna Panichili Kai 17,709 kg Skada Kwivaya Chiwitili Imphal West District we Aina 14,218 kg La Tobar District we Aina 9,009 kg Kwivaya Ajikum we Imoinu Fish Festival Jili Kai Yorga Kwi we Aina Ungazang Lupa 1.30 crore Kashunga Latluida Ajui Kamataya Bauping
Kamasom range li popi lui hector magagada sashman mi haira. Home Minister Amit Shah Manipur li ongda Churachandpur Medical College target kami gida lately. State na security check chinda drones shikachin kamhaira. Ajui pau hena nga changhaira pau nga nada khalena thum psychorally kamahai zamikshong sa serano.